Yesu ashimwe nk'uko bisanzwe muri kumwe na Dukuze Umuremyi Church. Uyu munsi rero ntusanzwe, ni umunsi tugiye kwakira imigisha yacu. Umaze iminsi hari ibintu usengera ariko byaranze guhinduka. Uyu munsi rero mbazane ibintu birindwi tugiye kwakira mu maboko yacu. Turabyakiriye uyu munsi kandi aka kanya. Rero ikintu cyiza ku mwanya wa mbere dukeneye kwakira ni impinduka mu bijyanye n'akazi. Turasenga tukizera kugira ngo tubone impinduka ku bijyanye n'akazi. Ikindi rero tugiye kwakira, vuga ngo ndacyakiriye. Urashaka kwakira bizinesi nshya, bizinesi ihindura amateka y'ubuzima bwawe, bizinesi yubaka igikundiro ku bantu. Akira bizinesi, akira imodoka y'umugisha. Wowe umaze igihe kirekire cyane usenga, Imana yarabikubwiye. Rero uyu ni umunsi wo kugira ngo ubyakire, ni umunsi wo kugira ngo ubone ishusho nshya ituruka ku Mana, ubone isura nshya y'Imana. Rero abantu benshi bacitse intege bumva ko bidashoboka, ariko birashoboka. Uyu munsi rero hari amateka Imana igiye guhindurira abantu ku bijyanye n'inzu. Hari abantu Imana igiye guha inzu zo kubamo, hari abantu Imana abakobwa igiye guha abagabo, hari n'abasore Imana igiye guha abagore, abantu bo mu cyaro. Hari abantu Imana igiye guha amasambu bitewe yuko wakoze subscribe, urizera, urasenga. Yesu abane namwe, abagire neza. Rero nimba utarakora subscribe, mbahaye ikaze mukore subscribe kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu, kuko icyo dushaka ni ukugira ngo dusenge Imana ikora, Imana ivuga, Imana yumva. Ni Imana yacu ikomeye, ni Imana yacu ifite imbaraga, ubutwari. Rero ijambo twasomye uyu munsi turi kugenderaho ni ijambo riboneka muri Samweli wa kabiri ibice 22 ku murongo wa 10. Harimo ijambo rivuga ngo Imana iramanuka yunamisha ibyatuzengereje ndetse igakandagira hejuru y'umwijima. Bivuga ngo hari umwijima wari mu isura yacu ugiye guta agaciro. Murakoze.